As temperaturas elevadas em Sófia, na Bulgária, estão a obrigar os animais do jardim zoológico a comerem gelados. Ouviu bem. Para o urso Tony, nestes dias de calor, nada melhor do que uma fruta da época e carne congelada para se alimentar e refrescar. Mas nada é dado de mão beijada. Tal como no seu habitat natural, este urso castanho tem de procurar o seu próprio alimento. Това е така нареченото средоволно обогатяване, което предполага занимаването на животните, всъщност те да не стоят в плен, нали, и да скучаят, а да им се предоставят методи, начини за раздвижване, за търсене на храна и просто за разнообразие. Да имитираме максимално тяхното поведение в дивата природа. E se uns aproveitam a sobremesa para se refrescar, outros adotam os banhos gelados, como é o caso dos elefantes indianos. Já os siamangos Peking Bloom, primatas com um pelo longo e negro, também são amantes de gelado, preferencialmente se forem de fruta. Главно правим сладолед, специален сладолед с вода и малини, ягоди, които ги замразяваме, които не много обичат да се играят, да го чопат, да се ближат, точно като хора. Apesar destas estratégias para combater o calor, há animais que o suportam bem. Приматите, гигантите, част от тревопасните понасят джеги. Мога да кажа, че като цяло нашите животни са адаптирани към нашите климатични условия и общо взето се справят добре с температурите, както през зимата, така и през лятото. A estadia de já algum tempo no zoológico ajudou-os a adaptarem-se. Просто престоя им тук оказва влияние и техните системи и морфология ги правят така, че да се справят с жегите и с студовете. Este jardim zoológico tem mais de 2000 animais e os gelados são uma forma de os hidratar.